kudliwa kuzobuya. Ngizomemezela ukubuya kwezinto. Umprofeti uMagejageja njalo ngamasonto uyatholakala enumber 285 ku-Back Street ePietermaritzburg njalo ngamasonto ngo-10. Bingelele kakhulu kubabukela emakhaya sisebandleni laMprofeti uMagejageja lapho sizozwa khona beyifakazela ukuthi ngabe ukuhlangana kwabo noMprofeti uMagejageja zibe seyishintsha kanjani impilo zabo. La ekhaya ngisazi amasonto amabili kuphela. 2 weeks. Ngisazi oSunday ababili. Kuleli lesibili isonto kwakuthathwa ngithi nizenzo lekwathiwa iyathathwa lapho wonke umuntu lokuthiwa sigeze ngomswana. Kulelo viki ngihamba ama-interviews ayi4 sengihlala unyaka wonke ngingasebenzi. Hayi shaya izandla somthatha pho nje neke ichaze kahle mkhulu wena ufike la futhi yayumahala lempande wathi ubaba wonke umuntu ufuna ayithole lempande akekho umuntu afuna ngayithola usuhlala isikhathi eside usebenzi wafika wathatha lempande kwakuthiwa sisebenzisa kanye hayi kaningi wafike wathatha lempande waya kuma interview awu4 ubu apply nini bekwenzeke njani? Ngangi-apply last year kuyona yonke lemsebenzi. Ngase ngibizwa emva kokusebenzisa lumthwathu wasebenzisa sifake umswana. Ngasebenzisa wona. Eyodwa loma interviews ngutholile umsebenzi while ngisalindile kulawa amathathu. Hlangana nesidalwa. Hayibo seyithenqinqi. Yebo mamthu. Imali ikhala kade phakathi. Yebo. Mangithi uzoba nemali uzoba nayo. Imali engangishilo kubaba ukuthi ngizoyiletha iphindaphindekile kunale bekufanele bengilezi. Siyabonga kakhulu baba umprofeti uqhubeka njalo. Somebody say inkosi ngigixabeze ngemali. Mbukelo wami omuhle ekhaya ngiza neindaba ezimnandi kubo bonke abantu basempophomeni ngiphethe inkonzo yabaqaqa impumelelo isikhathi sokuqaqeka kwezinto wonke umuntu ofihlelwe nofaselwe into zakhe othi ngiyazama mprofeti akukho ukuphumelela akukho okulungayo ubunzima phezulu kobunzima ngifikile ngizokukhulula ngithunye kuwe kuphi khona empophomeni hawiki laphayana eElijah Zuma Hall insuku ezintathu mbukelo wami ubusuku ongasezwa ukukhohlwa njalo ngo6 ntambama umhla ka16 umhla ka17 umhla ka18 ngo6 ntambama siyayivala mbukelo wami ubusuku lobo mbukelo wami bokukhululwa kwakho abagulayo abaxakekile abanezinkinga ngifikele bona empophomeni Elijah Hall inkonzo yabaqaqe kanti mbukelo wami ngomhla ka18 ngiphathela umnikelo ka200 rand la ngizokunika khona into ezoqaqa izinto zakho sabela uyabizwa.
Mangifika la akuphelanga isikhathi esingakanani. Ngaya emfuleni, abuye emfuleni, ngaya ku1-on-1. Mangiphuma ku1-on-1, ngathi ubaba waka wathi awukungena ebhenki uthi imali ngizokulanda. Yeah. Ngavele ngahamba ngaya egateway ngafike ngathi African Bank uthe ubaba ngizokulanda. Imake wena wayenza lento athi ubaba uma umuntu oyothola le mali oyokwenza engathi usangene njengoba ngenza la. Ngangene African Bank ngathi uthe ubaba ngizokulanda mali ngidinga imoto sidinga ukuye ekhaya sokwenza umsebenzi wabantwana sibafake iphandla nabo. Mangithi lingibuka lelindi la ngiqhweba lavele ngavuka no300,000. Angazi unamanje awukakholwa. Usathi wena baxoxa insumansumane la kalo baba lona. Usathi ngeke laba prophet banamanga. Thina sikutshela ngomagejageja owenza izinto zenzeke. Abantu base Underberg bakhale kwezwakala ukuzwila ukukhala kwenu bathi mprofeti siyabadinga abaqaqa sizufakazi babantu bafakaza ngeimali zabo ezaqaqeka imindeni impumelelo imisebenzi yonke into ebifasiwe imfuyo ziyaqaqeka uza nini kanti kuthina Prophet uMagejageja umkhuleko wenu uzwakele ngifike eqathatha ngomhla ka25 kuApril ekseni ngo10 kuyobe kumgqibelo eUnderberg Community Hall ngiyofika ekseni ngo10 imbukelo wami abantu abafuna i1-on-1 ngizobe ngikhona kodwa uyifaka imali efonini yonke into uzoyenza sengifikile ngomhla ka25 ekseni phatha umnikelo lokho ka250 rand ngikunikeza into ozoyifaka qaqeka izinto sabela uyabizwa se unjani uyaphila baba angazi ngihlehla ngize ngiyofika eMozambique yangizwa baba mangifika ngibone into yakhelwe yangizwa baba ngiyabonga mangifika ngifike endaweni engathi umsebenzi ngibona amaqanda amaningi angasi kwenzakalani yes ngiyabonga kwenzakalani ngibona amaqanda amaningi yes ngiyadayisa amaqanda udayisa amaqanda but mangifika kule ndawo ngibona kuvuka abantu abafuna ukwenzakalisa uyangizwa baba ngibona izithaining ezifuna ukuqeda ngempilo yakho uyangizwa baba ngibona abantu abakudwebela uviwo uyangizwa baba but mangibheka le atmosphere kuphakathi kunamaqanda amaningi kule ndawo mangifika khona baba kuthiwa kimi tshela lo muntu aqaphele uyangizwa baba angazi kwenzakalani eMozambique kuyeMozambique kunezinto ombukelo wami ezatshalwe enhlabathini la unyathela khona uvaliwe embukelo wami bayazi abathakathi ukuthi noma ungandize emoyeni kodwa ekugcineni zonyathela phansi kunabantu izinto zabo banamaphupho amahle mabasalela embedeni but immediately banyathela umhlabathi kuyashabalala kuchitheka njengamanzi mbukelo wami iqiniso lithi kwathatha umhlabathi lazalwa khona okunenkaba yakhe khona omunye mbukelo wami kwathatha inhlabathi la nyathela khona zonke izinsuku adlula khona ngiyengizwa abantu befunga bethi siyohlangana esikhaleni kwaNtombela bayifungela impilo yakho mbukelo wami bagqiba izinto insila zakho ongathawula lakho ukugeza awuwazi ashonaba aphansi emhlabathini ayakhala mbukelo wami abantu bayibamba lento esemabhayibhelini yokuthi mhlaqalekiswa umuntu kwaqalekiswa nomhlaba umhlaba wawuqhakazile wasuveza ameva mbukelo wami kanjalo nawe into zakhe azihlangana umhlaba ukuvezela ameva kanti imbukelo wami akugcinwa ngalapho kwathathwa nomhlaba wamathuna wasetshenzwa naxatshaniswa nomndeni nahlukana zavala izinto zenu ngiyaluza usizi lwakho mbukelo wami ekhaya njoba ngihleli la ngikhuluma ingakho mbukelo wami ngibiza inhlabathi kuwo wonke umuntu mbukelo wami ozoza kule nkonzo mbukelo wami laphatha khona inhlabathi yasekhaya inhlabathi yethune lasetshenzwa inhlabathi yaseimpambaneni zomgwaqo kanjalo nenhlabathi yalambukelo wami ohlala khona ngiyaza khona kwakho kodwa ngifuna ukwakhela ikhaya mbukelo wami ngifuna ukwenza izinto zakho ziphumelele zibe right siqaqa ifungo namafindo okwaboshwa phansi enhlabathini uyazi abantu abathwetshuliwe basetshenzwa abanye abantu bathi bevuka ekseni wanyathela igcekela imanzi emva kwalokho wezwa ngathi khona into ekhumukayo kwakhumuka ingubo yenhlanhla yempumelelo emva kwalokho
akuphindanga kwalunga mbukelo wami niyafa kunokuthi niye phambili niyamosheka kunokuthi kube khona okulungayo ubani ongaqoqa lento kuthunywe mina mbukelo wami kuba ngizoqoqa konke okwahlakaza mbukelo wami ngizomemeza phezulu kwenhlabathi yakini ngithi mathambo hlanganana bese ziyavuka izinto ziyahlangana impumelelo phinde ibuye ekhaya mbukelo wami ngiyazi ujaha ukuza ukuthi kuyobeke nini umhla ka9 kuMeyi mbukelo wami kuyobe kumgqibelo sihlangana eCaluza ehholo elikhulu laseCaluza mbukelo wami la sohlangana khona mbukelo wami size kule nkonzo enkulu mbukelo wami yaluqaqwa kwabantu ababoshwa phansi engani noma ungahamba phezulu abakini bangcotshwa phansi la ufaswe khona mbukelo wami siyoqala ikuseni ke mbukelo wami ngo10 kuyobe kumgqibelo mhla ka9 kuMeyi mbukelo wami la umphathela khona umnikelo ka200 nje kuphela sabela uyabizwa bakhethwa mina ngumuntu othanda ukubhetha kakhulu engizonitshela isimanga ukuthi 3 weeks back ngase ngibhetha ngo2 ngilala kusho ukuthi bengithi board to score kusho ukuthi ngidlala ama team awu10 kusho ukuthi lapho ngilala ku1-0 lama team lawa awu10 sekushoda amagoli amangaki awu10 ngithi yabona namhlanje mengawinanga ngigcine ngci ukudlala sengimosha imali yami yonke kuthi nje la ngo 4:30 kuvele kufika ugogo wami ethi yabona namhlanje unamuhle hayi uwinile ha ayi ngivuke ngigqobhobho ngithi hayibo eke ngithatha ifoni yami ngivula mengithi ngiyayivula ifoni hayish simanga ngizosho ukuthi hayi u5 hayi u10 hayi u15 kodwa ingaphezulu hayi wenza konke wakhiwa kuzobuya awuzomemezela ukubuya kwezinto bonke abakhethwa mbukelo wami ekhaya kukhulunywe nami kakhulu ngendaba yokwembulwa kwenhlanhla yabantu izinto zabantu abahamba nazo zimbathisiwe ingubo yobumnyama wathi uzalwa wanebhadi wazalwa emndeni othakathayo bathatha ingubo emnyama bambathisa izinto zakho nawe uyabona akekho umuntu onebhadi njengawe mbukelo wami ngithunywe kuwe mbukelo wami ukuzokwambula ufuna umsebenzi uphatha imali yonke into inyamalala esandleni akunabudlelwana akunamuzi akunamoto akunalutho konke nokufikayo kuyashayisa kuyamosheka impiloni le ephilwa wena mbukelo wami ngifuna uzibuza umbuzo ukuthi wawuzalelwe ukuxakeka ngendlela oxakeke ngakhona mbukelo wami ngiyazi kunzima mbukelo wami futhi uzamile mawufika kumuntu ufika usumbathisiwe mbukelo wami kunalo ukuthi akusize athatha imali yakho ungasizakala mbukelo wami imbathiso lelo mbukelo wami hamba nembathelibi walimbathiso abanye bambathiswa ngomhlabathi wamathuni abanye bambathiswa ngemibhulela abanye bambathiswa ngezipoki ehamba nabo mbukelo wami la ungena khona awulapheki la uhamba khona mbukelo wami kunalokho vele unqene noma umbona umuntu othunywe kuwe ngikhuluma nje ngithunywe kuwe mbukelo wami but ubusy unento ethi angeke ngikwazi ukuya lapha ya imbathiso lobumnyama ligubezele mbukelo wami ngifuna umuntu oserious ngempilo mbukelo wami othi umprofeti ifu lobumnyama lihamba nami impela impilo yami ibhekene nobunzima lalela ke mbukelo wami ngihlanganise into la ngithunyiwe kwathiwa ngihlanganisa ukukhamba lomnotho ngiqede ngihlanganisa unozigidi kaNkulungwane lezi zinto zombili zisebenzisana embukelo wami ngenza imanga ngalempando unozigidi eyedwa kwafakaza abantu kwangena imoto ngabiza imoto lapha eMaritzburg imbukelo wami ezi over 60 something within 3 months zangena mbukelo wami abantu ba drive imoto ngabiza imali zangena imali ngabiza imizi yangena imizi bakhila abantu baphumelela abantu kanti wena wabulala abantu yini kwabheda kangaka mbukelo wami ungakhali mbukelo wami ngiza nenkonzo yesambulo ngizokwambulela mbukelo wami lento wazalwa uyiyona umbathisiwe wagubezelwa ife elimnyama nengubo yobumnyama kodwa umprofeti uMagejageja uze kuwe mbukelo wami cela ungilalelisise kahle nanka ama date umhla ka10 mbukelo wami ekseni kuyobe kuyisonto ngo10
eKempton Park Civic Center. Ngicela ungiphathele umnikelo wakho mbukelo wami ka300 bese ungigqokela okumhlophe kuphela ongenabala mbukelo wami umbathiso lwakho lwenhlanhla lempumelelo nokukhanya kwezinto zakho. Ngifuna nabantu abathi ngazalwa ngibethe befike mbukelo wami mawuqeda ukungigqokela okumhlophe bese ungiphathele indwangu mbukelo wami emhlophe e1 meter engizokusebenza ngayo bese ungiphathele umnikelo ka300 nje kuphela. Sabela uyabizwa kuyobe ku10 ekseni mbukelo wami Kempton Park Civic Center kuyobe kuyisonto bese ngiyadlula abantu baseStenga nansi inkonzo yesambulo la ngizongibathisa khona inhlanhla ngumbathisa isibusiso kukhanya izinto zakho. Bantu baseStenga kwaDukuza Town Hall kuyobe kumhla ka16 kuMay ekseni ngo10 ngiphathela umnikelo nakhona ka300 nje kuphela. Sabela uyabizwa. Bantu baseMaritzburg ngifikile ngizele nina kuyobe kumhla ka17 yisonto mbukelo wami ekseni ngo10 nabo ngifikile zonke lezi indawo ugqoka okumhlophe bese ngiphathela indwangu e1 meter emhlophe ngizongibathisa lento wazalwa ulethelwe yona ibizwa ngempumelelo ibizwa ngenhlanhla ibizwa ngokukhanya ibizwa ngomcebo mbukelo wami uzayiphatha ngesandla sakho inkonzo yesambulo nawe egcineni zambuleka izinto zakho umhla ka17 ekseni mbukelo wami ngo10 enumber 285 ku Back Street. Sabela uyabizwa. Unyaka odlule ngoApril ngangenelwa abafana abawu2 bengiphathela isibhamu nommesi ngakwazi ukubabona wahamba kunyaka wonke icala lingathethwa kuthe ngoMarch mhla 16 laqala icala lathethwa ngomsombuluko masifika kwathiwa hayi icala liyabalahla olesibili kwathiwa sibuye olesibili sebezosola isigwebo sabo ke engikujabulela abakhethwa ngafika ngindaba ezitha ngamtshela ukuthi baba ngifuna bagwetshwe wangibuza ukuthi sibanika iminyaka emingaki imaka usho ukuthi mawungena lapha kumprofeti umprofeti ufuna ukwazi kuwena ukuthi wena kuqala ubagweba isikhathi esingakanani wathi hayi angisho iminyaka ngathi ngifuna u15 hayi bawutholile 15 umuntu eyedwa njengoba ushilo wathola lo 15 years. Yebo mama. Angazi ke wena ungabe uhlalelene ekhaya ngoba kuyacaca ukuthi ngempela kalo mprofeti uMagejageja ikazinto ziyenzeka. Awukwazi ukuthi ungathi usuluze konke uluze imoto uluze umuzi ekupheleni kosuku uthi mawuthi othi ngoba sengiyile kalo mprofeti ngithatha izwi lakhe ke ngingene nale banki ngifike ngibatshele ngithi ngizolanda imali ngempela uphuma no 300,000 nemoto ngaphezulu hayi wenza konke okwakho nje mbukele ekhaya sukuma uze kamprofeti uzozibonela ngoba masiloke sikuxoxela kanje uzongayikholwa wenza izinto zenzeke. Amanzi ayimpilo, amanzi ayahlambulula. Ingakho masekumosheka izinto kwabamnyama kuyo yonke into. Idlozi lakho liveza amanzi. Baningi abantu abalalile embukelo wami babona amanzi ebusuku kodwa bangayisumela lempilo. Abanye baye emfuleni kodwa ngithunywe embukelo wami kwathiwa nguthathe nguyise empophomeni ngqo. Inkonzo yempophomo lenkonzo mbukelo wami izoqala ekseni ngomhla ka17 kuMay imbukelo wami soqala ekseni bengifisa wonke umuntu alalele la sibe nomhlangano ngomhla ka16 ebusuku mbukelo wami ngo12 sithandaze sonke ndawonye bese ekseni mbukelo wami ilanga lingakaphumi ngithatha abantu ngibayise empophomeni. Lalela ke mbukelo wami ngifuna ukuhlambulula ngifuna ukuhlanganisa nesikhwama sabakini unento wayiphiwa abakini ewumcebo eyisikhwama esifihlakele kodwa ukazi uhlangana. Abanye mbukelo wami bayile emanzini kodwa bebengayiphathanga impande eyimagnet yokuhlanganisa izinto abayozilanda. Ucabanga ukuthi uye emanzini nje uyobhukuda mbukelo wami kanti kunemfihlo elapha emanzini. Ngicela bonke abantu izangoma ngicela ziphelele ngicela izinyanga ziphelele ngicela nabantu
abangasanamaphupho ngicela abantu izinto zabe zemnyama inkonzo yenhlambululo abantu abangaphasi esikoleni abantu ongalungilutho imali abayiphatha inyamalala abantu abadla igqobongo kodwa yonke into ithula ithe lalela mbukelo wami angivele ngithi wonke umuntu oxakekile ngiceleze kule nkonzo yempophoma la ngiphethe khona impande yokuxhumanisa wena nento yakho mbukelo wami isiphiwo sabakini abakuphasona namaphupho emali nezinamba ezilahlekayo makusekuseni ngicela ukuhlambulula umzimba wakho ngugeze mbukelo wami ulungele umbulelo lwempilo entsha mbukelo wami sihamba ngomhla ka17 ekseni sonke size eMaritzburg enumber 285 ku Back Street siyosuka ekseni ilanga lingakaphumi mbukelo wami ngo5 ekseni siphukelele empumelelweni yakho mbukelo wami la ngiyogeza khona enkonzweni yamanzi yempophoma uphatha umnikelo ka650 nje kuphela cela ukuphinda 650 nje kuphela ugqoka kumhlophe ozongena ngakho emanzini mbukelo wami bese uphatha izinto zakho zokushintsha sabela uyabizwa uNkulunkulu kaMagejageja wenza izinto zenzeke mbukelo wami kunalento eqeda abantu ebenza abantu bethwase bonke ekhaya bedla inkamba kanti azidingekile mbukelo wami nithwase ngedlozi elilodwa nibe bathathu akekho osebenzayo la ekhaya nonke mbukelo wami nithwasela ukudliwa imali nihlabe nenza imisebenzi kodwa idlozi alisebenzi kungangeni nomuntu oyedwa mangena oyedwa ngaphinda kuye mbukelo wami kanti kwakhuphuka idlozi elibizwa ngokuthi umdliwa idlozi elinamacala elivalelwe ngaphandle malibuya la ekhaya libuya ngempi mbukelo wami lidla izinto zala ekhaya ubona ngani ukuthi umdliwa sewungenile egcekeni imali ayihlali mbukelo wami inento ezidlayo ineli ngafika esandleni mayingavalekanga mbukelo wami idliwe izinto abantu bagula ngelanga lepayday izinto ziyaphela ukudla kuhlala emakhabetheni kanti nezilwanyana ezigijimayo mbukelo wami emzimbeni wakho nasegcekeni lakho azipheli mbukelo wami kanjalo umdliwa masufikile mbukelo wami uba namaphupho ulala nabantu ongabazi mbukelo wami uthi mawuthi uyolapha isilwane uphinde uthi uyabuya nansi lento icashe egazini lakho ngoba eyakini mbukelo wami uthi mawuxosha ubumnyama uxosha kanye nayo ngoba yinto yegazi lakho ababaningi abantu abakwazi ukulapha lesi silwane esibizwa ngomdliwa esasiyidlozi lala ekhaya elalinamandla kwakumele lizoletha umehluko kodwa la ngenwa imimoya emibi kwangena umona lajikela ikhaya mbukelo wami lidla khona la ekhaya umdliwa ngokudla mbukelo wami abantu abanomdliwa mbukelo wami imisebenzi impilo yonke into emndawonye kodwa kunalokhu uxabana nabantu bambize ngomthakathi bambize ngezinto ezimbi mbukelo wami kungenzeke lutho kanti mbukelo wami mayithenga indlu noma ethenga imoto akaqeda ukuyikhokhela iyadliwa mbukelo wami umdliwa ngokudla mbukelo wami bayazi abantu bengwenza every Friday umdliwa mbukelo wami wadla imoto wadla amatekisi waqeda mbukelo wami ngabona ukuthi lesi silwane mawusibhayizela simbi siyingozi mbukelo wami asafuni ngithumela abantu sifuna mina ngqo ngiphume mbukelo wami ngenxa yokuba busy ke mbukelo wami sengiphuma once every Friday mbukelo wami enyangeni ulwesihlanu lwesonto lokuqala enyangeni mbukelo wami engiphuma kulona ngizokwenza umdliwa mbukelo wami ngifuna siyikhiphe siyilahle lento ngoba ayilapheki mbukelo wami idlala ekhaya mbukelo wami umdliwa ngokudla izinto zekhaya mbukeli njengoba ngikhuluma uyabona mani ukuthi ngikhuluma nawe ekhaya inkinga yakho uyathalalisa ubambile lomdliwa ukuthi noma usuzwile ungalisukumela usizo ngiyakubiza ke mbukelo wami njalo kwiviki lokuqala mbukelo wami enyangeni ngolwesihlanu kuphuma mina ngqo angithumeli ngibonile mbukelo wami yamosha nezimpilo zabantu ebengibathuma ukuba bayokwenza umdliwa isipoki lesimbukelo wami esimbi kabi esibizwa ngomdliwa sidla ubudlelwane sidla yonke into kuphelele yonke into nayo esandleni ungakayisoli ingakapheli konke mbukelo wami ngiyakubiza mhla ka6 March mbukelo wami kuzobe kungolwesihlanu ngo6 ntambama ubusufikile uzolashwa umdliwa mbukelo wami ngicela ubhalise kodwa imali awuyifake efonini mbukelo wami nonedlozela imnyama noma ubani ofuna insebenzelo yokusetshenzwa ngumprofeti ubusuku amiyise emanzini la omelapha khona sabela ke mbukelo wami uyabizwa cela sesivala sibamba amanzi akhe ekhaya bese ngiyawabusisa baba endaweni zonke labalaleli bengibhekele khona ngibusisa amanzi ngikhuluma namakhosi amanzi ngikhuluma nazo zonke indawo la amanzi elawulwa khona ngizothi uNkulunkulu owenza konke makaphume ayosiza abantu bakhe njengoba ngikhulekela lamanzi kunabagulayo kunabangasebenzi kunabenezinto ezibahluphayo zobuthakathi ngizothi ubumnyama bonke mabudede ngikhanyisa indlela zabo makhanye yonke into abayenzayo uNkulunkulu wami owenza konke ngiyabonga ke mbukelo wami ukuhlala nathi lolu hlelo siphinde sibonane ngokuzayo uNkulunkulu kaMagejageja wenza konke